prepare for the worst times sigi prepare to buse hobiyo I know ni puna malum na best ki dam loi prepare to I want to be the best haiba ngata ni puna mak adu prepare for the worst akoi na covid lakpa matam da adagi di hojik thoi be irang mayam sing na khoi lesson kya am tam biram ne habdi covid ki manung da business kya am fail hoi kai ade miyoi kya am broke chat kare ade hojik tori be irang sa business kya am thup chale adagi di miyoi kya am broke chat ba hore adagi tha phang dam na hengale adagi di stress wang khat pa depression wang khat pa anxiety wang khat pa adagi di imung punga makaba these are all worst thing happening si pot ma'am sinje kayo ako lesson han tambam darka tayo prepare for the worst tayo worst to ako na prepare to dun ako kamay ng best to dun yes I know you want to be the best mi do ng best training ay yung best training ni maso best training ni aday maso best training do best to ba hay bese ako yung worst to face to dun na kamay ng ako best to dun aduna si ma'am sinje ko prepare to ne habdi music financial crisis lai ba ko economy da down lai ba the changes kyam lai ba tho aning da ba thodo kyam thoi ma'am sinje ko am ta predict to ngam ba te akoi chahi magi mamang da sigi po ko predict to ba te smai thola kani da gi su mo era pe ha po ko kan am ta khang ba ngam ba te adagi da hayeng lai ba chahi ani hum da kari yor kani ha si ko hai ba ngam ba te hayeng masem da kayo kani hayeng minute mangai mutun da kari yor kani ha nang ina hai ba ngam ba te kai no koi lai na te but adu akoi gi thabak te koi si ma'am sing thengna ga hai ta ri kai no akoi ne sigi worst ma'am sing je yes worst lak adu ba worst ma'am sing je kari lakani hai be khang de kyam ngam chaw storm lakani hai be khang de kyam ngam chaw cyclone lakani hai be khang de but I am ready for it nang only best ki wakan do khallaga sum tawlai tadi ai si oi tabe adu sum sang lai tadi hayeng worst tama lakwa matam da nang se duki matik weak oi tadi adu thengna bangam da nang give up to adu mang gi tagani adu na youth ma'am da ina haning je haning je we should prepare for the worst we must prepare for the worst ki prepare to matung da best to di ko na lakadam ni kinam da best to lak tra kan worst kya am thengna badar ka we worst kya mayuk na matung da worst kya je kuin overcome to matung da phatta ba kya ma kuin mayuk na banga ma kan da face to bunga ma reality da la kan koi best type level du la ka da best type project easily koi da la ka da nate koi first ta koi worst 1000 worst the 100 worst machine thingam da worst kya mo thengna bandar ka type aduna misi da ge ina ha ju me am da anything financial situations da improve for it na ba habdi nana kari ko pesa krata le na ai khang pesa krata lakpa matam da excitement kya am la kani da gi learning ba pot kya am la kani da gi gari learning ba da gi atang pot setting pa atang pot learning pa la kani yes si pun mo se tawudam na dubu nanga sa ja na prepare tawudam kayo nanga si car nation ba matam da adu gi EMI to 7 years 5 years ki EMI cherk ba matam da 20000 tham thiri ha je 25000 tham da thiri ha je adu gi EMI to nanga faring di fai adu nanga fatra matum da ke do gani ham da nang de car jo lokat kini da nang exact su loini da nang broke su chat kan aduna si ma'am sing nang prepare to nang na hojik taliba pesa du dagi nang hangdo ga sana nang afford fazana to bungam bra jan sana hana adagi or anything nang step am long jukanda bad investment to jukanda nang na sa jana prepare for the worst to worst sig hana prepare to butam worst setting na jukanda why the si lak pe si nang na khang ta ing sa hai gi do si lak ta be I don't know but I have to get myself ready nang nasana hana ready u hen tam nasana nang je prepare shape to tham tam nasana habdi si po se lak pi ai he po se sigi tham tam heng nang imung da anai kam lai ha heng nang imung da ke no gum bam thoi ha je nang na pam da so du ong thoi ha je adu bu nang lai thuri ba po tu nang da financial adu gi po to le hok da tardi heng nang kamai pukat pangam dun adu nang da broke chala lak ta adu nang da yo loi da po jo la ni dei nang da matha sagal ani depression wa khala to da thaba kyam ta si dei na thola imams adu na financial literacy yam darka we ko ni sigum education je yam na darka we pon isha ni sha tak cha ga dam ni gi pot bam sing je nang pot ka dabani ngak tangi nuai pon taba yes ni pun mam ta habdi punchi su pa hinga dam na te ko temporarily ngata na du temporarily hingba matam se ngak tangi nuai tho ngak tangi hinga punchi ju aju aran ba khalam ni me am dai du je aduna be ready for the worst okay be ready for the worst nang hayeng kari gong thola hojiki irang se china taba hayeng 3 years matung do world la kari thor kan nang aina khang banate adagidi 5 years matung da kai or kani haiba khang banate 7 years matung da kai or kani haiba khang banate adu bu si myam sing nang hojiki hona prepare to nang pesa kar hek talak paga sigi pochina one income da depend to usme ade koi hojiki generation de one income da depend to why pese kwai de gi sure ba pon koi na hojik income am lakwa matam da koi da pesa lak ta adu gi poto car lai thuk trikan adu gi poto koi na bet investment da chatrikana kari gum pot am nang gi passive income sen na ban hona ro si dei si thada tadi pesa am lak pe nang suppose ai ha dai 30k ta le 50k ta le 50k ta no pot se nang extra pot am thada ra ga si gi pot de gi 10k am extra generate to holaka nang 60k ta do ni si wakan khalo adu 60k lak ta di si gi pot seng 50k je thingi matam da 50k je kari gum thok matam da nang thabak tai tan thok matam da or nang thabak tok matam da sigi 10k je nang mateng pang da adu 10k je amazon thadar kan som de 5k mu la han tar di som de 6k mu la han tar di nang la ta around somewhere around lakh maya lakh du ni lakh maya lakh je nang da pesa henga lakh du ni adu nang gi fatta ba thodu om thol ko matam su income am da depend to da tar di income am nang mateng pang ka du ni adu si jam na
prepare to one darka tai ko shi late na koi pesa late na hoji thingari me pesa late na koi business chalai bang amdre grow to bang amdre sum hanjale dagi di wakan se khaloi de wakan kyam khale lai ba sum henjale to wi me am thing chana ba lai ra roi si dai di to bung khang na sum mang ba henjale ni youth me am sum mang ba henjale ni aduna aina haidu je yes everybody wants to be the best but aina haidu je prepare for the worst worst ki prepare to tardi worst se thengna bangam tardi nong na surprise or nangi mind jet lan aina haini se kaino worst ki prepare to wai nangi mindset se strong wa hello nangi body nangi wakhan je adagi di nangi high level thinking je poro adu pora kana nangi sai di nangi action je nang to budor benang da laka dur pat ma'am sing nang mayok na bangam godam ne adu bu nang heng mayok na bangam da bichat ki tardi mi man dum ne la chat ki tam ne do yum nang no talent kyam ne ram nang to ing ba kyam ne ba energy kyam ne ma poto mang ta ba ne aduna ai khuina koi youth ma'am sing na hoji sidagi chakhat ke sidagi koi hoji growth pora ke sidagi koi next level da pora ke ha ta koi ma'am manara ga koi ha je best yes we want to be the best and we will be the best but adu best to go kanda we must prepare for the worst times nang ina hai bangam banate karam kana lakani hoji mining mga ing sai mining mga matun kai wer kani adai khar lai ka sai de kai thokani kana na ba yaw kani adagi nang won nang income karam kana ka kinang thabak karam kan tat kani karam na khang banate nang business karam da karam kana down chalakani no one knows hayeng kai wer kani nang business hoji chatli ba business lak tali ba crore tali ba business hangchit kai wer kani masem kai kan tha manga matung da kai wer kan chahi manga matung da kai wer kan nang hai bangam banate aduna amada depend tok da bida yes punchi jun wai gadabni but at the same time nang prepare to ba di si jina fail oi gitari som de kai thada be som jina fail oi tari som de kai oi be adagi si jina hayeng work to gitari atopai kai to be adagi agi family gi issue lak tari agi mother gi ana agi yaw tari agi father gi ana agi yaw tari ai isa gi ana agi yaw tari agi health ki issue lak tari ai kamai to gutai ai kamai prepare to gani agi hujik lai ba conditions da ina hujik segi tat ka dori lambe se som mai thol tari kai do gani khang da tar do somewhat calculate to butam nang investment to dikanda suppose nang business am hodu kai sigi invest to dikanda nang gi account da paisa kya laini adu matung da sigi pot se in thada ga dori pot se sina return se kamai to kani adagi si da in thabak to ne dori mi sing je to thabak fan to mi na si je wer tari kamai to mi si myam sing jan wakan khan ga da wakan khan da bi da ngak tang gi excitement the energy yaw bani yes it's good nang gi energy yaw be excitement yaw se am fai si control adubu sigi pose control to su darka oye sigi pose control to five the season henjen gi matam da nang na hena kem khalo da bi to gi da heng mang ta kan di loer aduna ne to ita ko just scam to ko matam da ko ning sagi worst oiba situation to prepare to da ko na paisa ka tang uruba si lak ani karor lak ani heba da gi no ma si da lak ani heba su khalu kan heng scam to ko kan da ko broken heart oire kan ko ni to ni po to ko hagot pangam de matam kyam sange le de ko changjan bangam de su main to re mi na su main pur sa kre su main to re do di wakan je dum depression le aduna ina haido je anything prepare for the worst kari mom to modam da prepare for the worst EMI 3 dikanda car log dikanda wakan do munna khalo haba am to dikanda wakan do munna khalo adu kan business am haudu kan business howning en ekta mayam na sumaina business to de pesa ta le sumain to nar kan moi car tang ma thore haiba se sidi ko na ge wari ni yes man si mayam thing na dikanda awa ba kyam thing na lai mayok na lai ne pot kya ma adu mayam sing to mayok na nang su ka la ge ta nang man to wi pot to ya pote adu poto adu na nang su worst kya am thing na du ne worst situation sing ge thing na bangam tar di ka khala ta ai ni haning ge kai ma yam ten na wer pada worst ki dam ta nang prepare to tar di nang heng la ka do ba nang won da mi ne lang selak ba mi ne yeng selak pa da nang life ta thok da ba mayam sing failure ups and down rejection mayam sing do lak ma tam da nang worst ki dam ta yam widely worst way ge da ba nang life ta thok da bo du ki dam ta prepare to tar di prepare hai di somewhat nang minds the mental ki nang strong way laga si lak ning ba lak soi theng da ba ya de hai photo khala laga tham tar di nang surprise way photo la roi adu tar di nang theng da ba ngam mani ngak tang maning hal ro su theng da ba ngam mani adu bu nang si mayam sing de khangok da bi da si mayam sing de kem to da bi sum heng suddenly si mayam sing lak pa matam da nang do pura hai do la pai chu tam adu nang to ni mayam sing mang ta nang energy low shalan depressed shalan da di dum kan ta ba ngau da mang gar no prepare for the worst man prepare for the worst best ki dang khan gan so become the best version of yourself best version de kamai out to no ko ni worst mayam sing theng da ba ngam ba mi to worst mayam sing theng da ba ngam ba I have the strong I have the unwanted situation am lakwa matam da achaw pot am lakwa matam so lepang am ba mi du ni mature ha lepang am ba mi du ni main work so lepang am ba mi du ni stand out work ka ching gi du mi puna mak 100 people ne 1000 people millions of people ne best ki da try to remember thing du bhayeng worst lakwa matam da left out du only few people ne million people is 1000 people 10000 people khar kha ne left out du mem sing kai you know lai ki chat ki mem sing thando ki du mem sing moi worst ki da prepare to ngak tang gi excitement du na best level da khalu aduna prepare for the worst haide nasi hang prepare for the worst if you want to be the best